inama nshingamateka y'u Rwanda yarayemeje ko ku bwiganze bunini itegeko risaba abantu bigisha iyobokamana kuba barabyize kugeza ku rwego rwa kaminuza. Iri tegeko ryerekeye kandi imiryango ishingiye ku kwemera muri rusange, riranategeka amadini kugaragaza imfashanyo ahabwa zaba zivuye imbere mu gihugu canke hanze yaco. Bamwe mu banyamadini basanga iri tegeko rikabije birenze kuko harabigisha kubera ari impano, mu gihe abandi basanga iyobokamana ari ubumenyi bwigwa, bityo bagashigikira ko bagomba kuba bafise igihamya yuko bavyize. Inkuru tuyibaze Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Mu ngingo 50 zigize iri tegeko yakunze kugarukwaho cyane ni ya 20 itegeka ko uwigisha ijambo ry'Imana agomba kuba yarabyize ku rwego rwa kaminuza. Ni ingingo itaravuzweho rumwe, bamwe basanga leta yarakabije kwinjira cyane mu birebana n'amadini. Hari abasanga iyobokamana ari ubumenyi bwihariye kenshi buturuka ku mpano idatangirwa mu ishuri. Hari abantu Imana ihamagara batarize, nka Petero ntabwo yize, Yesu yamusanze ari umurobyi ku mazi. Pawulo we yari yarize ariko Yesu ntiyize. Wambwira universite Yesu yize? Twemera hano ku isi twese. Cyakora hari n'abandi basanga iyobokamana ari ubumenyi kandi bukaba bufite aho bwigirwa kandi bugomba gutangwa n'inzobere muri byo. Ikibazo cy'umutungo ukoreshwa n'amadini nacyo ni kimwe mu bivugwa cyane muri iri tegeko. Itegeko rivuga ko amadini cyangwa imiryango ishingiye ku kwemera igomba kugaragaza aho ikura umutungo. Umutungo umwe uturuka ku maturo atangwa uko abayoboke baje gusenga. Gusa hariho n'impano z'amafaranga zo itegeko risaba ko zigomba kugaragarizwa inkomoko kandi zikabikwa kuri konti ya banki izwi. Iyi ni ingingo yakuruye impaka nyinshi mu badepite, bamwe banasaba ko n'amaturo yajya atangwaho umusoro. Mu Rwanda ufite income ugeze kuri 30,000 wese arasora. None abangaba iyo bateranije miliyoni 5, miliyoni 10 ngo ntibazisorera. Murebe abo batoya bose bafite isoro vanisi 30,000, 40,000. None bateranije amafaranga iyo kuko nabo bafite ubuzima gatozi hitimo batayasorera. Za nkunga zikusanywa buri teraniro zitagira uzibara, zitagira kandi ziba zavuye mu mifuka y'Abanyarwanda, kuko aba yavuye mu mifuka y'Abanyarwanda yashobora kugira ibibazo akemura mu myigire y'abana babo, mu kubavuza, mu gukora iki. Iyo bidakozwe leta nijya kubikora, ayo mafaranga ntawe umenya aho arengera. Ku birebana n'ahantu ho gusengera, itegeko rivuga ko ari mu nyubako zagutse kandi zifite umutekano n'isuku. Insengero zigomba kugira uburyo bwo gukumira amajwi y'abasenga ntabangamire abaturiye ahasengerwa. Hakurikijwe iri tegeko kandi ntibyemewe gusengera ahantu hashobora guhungabanya umutekano w'abayoboke, nko mu buvumo, ku misozi no mu butayu. Hari n'ibindi byakorwaga n'abasenga nko kwiyiriza ubusa itegeko rishya rifata nk'icyaha, kuko nabyo bishobora kubangamira umutekano w'abasenga. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamuryango i Kigali.